Kada rešimo nerešene stvari u obitelji, onda ne moramo njih projektovati, na primjer, na poslu. Na primjer, ako nemamo dobro rešenu situaciju sa ocem, ako nam je bilo šta u vezi sa ocem nerešeno, to vrlo često preslikavamo na posao, pa nalazimo takvu vrstu organizacije, takvu vrstu posla da ćemo dobiti šefa na koga ćemo projektovati oca, na primjer, i tu nerešenu situaciju sa njime pokušati rešiti na poslu, što je nemoguće, naravno. I na takav način nastaju nerešivi konflikti, jer konflikt mora da se reši uvijek tamo gde je nastao. To nam isto tako može pomoći u životu, da shvatimo da ta konfliktna situacija, na primjer na poslu, nema nikakve veze ni sa nama, ni sa datom situacijom, niti sa šefom, nego da ima zapravo veze sa projektovanjem situacije iz obitelji i onda nam to može pomoći da napravimo korak nazad, da se vratimo na mesto gde je napravljen konflikt, da tu dođe do rešenja konflikta koji može biti i transgeneracijski. Možda još naš otac imao loš odnos sa svojim ocem ili još ranije i uz pomoć porodičnog rasporeda, uz pomoć poretka ljubavi, možemo doći na to mesto transgeneracijski, na mesto gde je nastao problem pre više generacija, tu dovesti do isceljenja i onda nam to pomaže i u sasvim svakidašnjim odnosima i na poslu, tako da nam i taj posao može predstavljati zadovoljstvo, a ne nekada svakodnevni balast.